Sar chung do scholarship maya chung ma chobaw sa okhlai dan tong lekhablai student dok. Already. Ha? Already. Ngai tam bufur mana rok sa sar tamo chung ba. Already tam. Suhero tolak bahai tong mai khakle tor kaham tong mai hani nai sinin ta do bekas dever bana to yei social media o bare lengi tong mani nor abon nugu nyamang khana sini tripura haste ni tripura sa student nok dado mantri bekas dever mana kol kai sahorka sini scholarship bufuru mano jodi sini scholarship ria hengke soba angkhornai andalon khlainai hinai saka sinin ta do mantri bekas dever mano Aboni pore Menteri Bekas Deparma Saka Norok Andolon Phano Khlai Tongde Mohan Andolon Phano Khlai Tongde Hinai Saka Aboni pore Kolkat Khai Rika Menteri Bekas Deparma Hengke Phaidi Kisa Nanile ne a video no O sar dibor kaham sar. Hello. Sar chung do scholarship maya chung ma chobaw sa okhlai dan tong lekhablai student dok. Already. Ha? Already. Ngai tam bufur mana rok sa sar tamo chung ba. Already tam coba yalla moha coba already. Oke sar hambai sar. Already. O ma sinan ta to Bekas Deparma ni akongno khanawai ang Aska kirika sesata kipurui thangbakia ang kisa phano wanchung maya dadu Bekas Deparma no use gunda angane hnei tipra sarong ni phan bai montri engei tabu hungke tipra sarong nang sangnangya haipan dadu nene makhang kai sepele khane makhang hai engei tongo bini a khorang khai to pura gongni khorang hai ehi nang koldei sari khanyang bule tamni asek sekasa warja khai per mang khai no sorry rok taja jarang khobla abon bagai per engei tomang khotana Sudolok tini bagai video asing no, o video norok sajagi tongkai, o video norok like ridi, o video no joto di person arno share khaji norok jese share khai manchak, tam ni hingke dato Bekas Deparma ni tomung no joto di person no saimaneng thu, hingke norok dato Bekas Deparma ni o kongno khanawai tam sana musung tola comment box o comment khai saladi, angin norok bai dato kotar video no tim malapina ingi joto no kaham kurang tongbaji di prasa ayuglok thu, haipa no ang norok tekesa kok sanai dato Bekas Deparma haile ke botang baji tu.